ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ତାପରେ କଥା ହଉଥିଲା ହେଲା। ସେ ଝିଅକୁ ନବ ଭାଇ କଥା ହେଇଛି ନା ତମର ସେମିତି ବନିଆ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ହେଇନି ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲା 5 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ହେଲା ମାନେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଚାଟିଂ କରୁଛି ପୁରା ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ମାରିଲା ହେଲା। ସେ ଗଲା 2-3 ଦିନ ଏବେ ଚାଟିଂ କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଦେଲା ଫଟୋ 3ଟା ପଠେଇଲା କହିଲା 3000 ଟଙ୍କା ପଠାଅ ନା ମୋ କତିକି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ନା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖା କରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିଥାନ୍ତା ବୋଧେ না না হ্যাঁ ये जी देखा था अपनी कल के दाढ़ी बिक्री करता था নিলাম ডাকলাম দেখা नहीं नीलाम डाइना आकी डिप्टी खाली बिक्री करता ना ये भागना तो बड़ा हिस्ट्री आती हां फोटो देते ना কিছু রিচার্জ করনি ভাগ্য বলো আমার দেখা করতে যাইনি बिक्री करता ना নিলাম ডাকলাম চক্কর নাকি ये